السلام عليكم. أنا أعرف اللغة العربية قليلا. I know Arabic language a little. Қазақ тілінде мен араб тілін мен деген сөз أنا أعرف білемін اللغة العربية араб тілін قليلا азғантай. Я знаю арабского языка немного, чуть-чуть. Next. أنا الآن أتعلم. Now I'm learning. Қазір, الآن, қазір мен үйреніп жүрмін. Я сейчас изучаю. أنا أريد. I want. أنا أريد. Я хочу. мен қалаймын. қазақ тілінде أنا أريد أن أتكلم. I want to speak. я хочу разговаривать. На арабском языке там дальше идет باللغة العربية. мен араб тілінде сөйлегім келеді. мен үш тілге аударып жатқан себебім өздеріңіз білетіндей менде араб тілді, қазақ тілі ғана аудитория емес, басқа да аудиториялар бар, және соларды кішкене де сыйлағаным себептен үш тілге аударып жатырмын. التالي next следующий келесі وجئنا and we came. جئنا or you can say وصلنا. это to arrive, прибывать. and біз келдік дейді. جئنا وصلنا, it is the same meaning. وصلنا جئنا это означает одно и то же: приходить, приехать, прийти, келу. қазақ тілінде ли тамаррун. Тамаррун it means practice. Тамаррун деген практика аударылады. яғни және біз практика үшін келдік. We came for practice and мы пришли, чтобы пройти практику. والآن и мы сейчас والآن نحن تحت التمرين. Там написала мы сейчас находимся, у нас сейчас идет практика, то есть we are in a practice. And я сейчас здесь повторяю, I'm repeating. The first one, أنا أعرف لغة العربية قليلا. I know Arabic language a little. من араб тілін кішкене білемін. Я знаю арабский язык немного. وأنا الآن أتعلم. Now I'm learning. сейчас я изучаю. қазір мен үйреніп жүрмін. وأنا أريد أن أتكلم. я хочу разговаривать. I want to speak, yeah, in Arabic language. араб тілінде. мен араб тілінде сөйлегім келеді. وجئنا لتمرن الآن. осы сөйлемдерді аударып жіберуімді сұрады. аударып беруімді. сондықтан да мен қазір аударып жатырмын.